mà penin hun pha e petu papa thin ging ki pa thui wak gen ma sak hian lang hap tama sa khan sadhu sundar singh chanchin langai thawa tu zan hun a hin India gama father of modern mission ti helmin putsak William Carey chanchin jiling hi England gama pat isain kohem kata sanga chiding kohem ka soling ti Bible chang khan William Carey na don putna chu India gama ke chi inka ti hi apaw kam ngai no tak mai thil pha han bol tu William Carey chanchin jiling hi khowela hin khang thak tam tak laka lung thimale enle ilagian sek tho chu khovel hi chomcha a hi hen damchung hi chomcha a hi hen nop takin mangin ti hi a hi di him le a hi pathian thu tokito ka hin khom manga pathian thu da ki tok lo hin khomang te i to hi la chu khovel hin nom takin hin khomang ka tin damchung hun chomcha a hen ka hin khoi anop thei pen in mang ka ti la chu pathian ne hi alampi pen a hi ti hi chanchin mi tam tak chanchin a patin imudok theya khovel nok takamat theya ki pak taka bang ti khuna le ki pak jing the ka itile chu pathian ne hi alampi hoi pe na hi ti se wak tak lan ma san hin ten pathian thu mun khat wa ngai thai tiu chanchin pha ma thai jik bung som ni le git chang som pakona jijek chun chiu in la nam tin la ka mi nung zuin siamun la pa le chapa le thagau thieng tho minin baptison lalpana thu emal som tik hen lang ama sagola khan William Carey chanchin izil dingo ji ale khabu wak thedinga ka hung pakla hin tin ama hi England om nalam hi tam tak gen lovin India gama mission thupi tak neya thil tam tak bol to hi jekin India lam om nangen hi gen tam zo hitin hilale India hungma sanga ama hi lekha zilna lam he zil sang talolo kumsom pali mi ahia adam thelo je ka apan nek hol theina ding le hi thoding ti gelna in keng to sim azil saka keng to sim lam hi athi min tin nek hol na ting khopa skill nei thim na nei ji kha keng to khuya hi abul ala pan tu akipat na neu cha iwak he ningo ka wak tak la hin tin azole in England om laya ama hi Leicester Baptist ko choma pastora alamatu ahi ti hi ama sapena iwak tal hin tin apien kuma hi le sangkhat jasagi kum somguk le khat August tarik som pasagi ina pinga apien namun le Paulsbury United Kingdom UK a pinga hi baptisma achan kuma hi le October tarik nga sangkhat jasagi somgit le thum kuma baptisma ala changa hi ama hin athugen atang pi alagen sek chu pathian apat hin thil tam tak kinemin la pathian thil thupi tak hung bol pi dingin ging chan hilale nang le pathina dingin thil thupi tak bol gon ti hi William Carey in alagen tampen sek a hi ama sapenin India gama chiding ka hi atina pat hin pangal hitin India gama chidinga ahung kisaka pathian na seming ka tia alung thim ahung nei apata ahung kisaka hin adal tu tam tak oma adal tu om dan le ama achi tun dan hi Bible David chanchin hi egel do sak mama David in Goliath atha kha thupi sa chi to athupi le athupi pathin gin nalam le igin nalam hin le ei su hat tu ma athupi mama Goliath atha jikin Israel te chunga Philistine te gaw zona chansak khop hil le pathin gin cha nalam le mi tam takin agin nalamu su hat tu a hi hilale Goliath ta tha that dinga achi dinga adal tu hi ko madang hai po a in sungmi gal mun achi khan Goliath khan Israel te hung chowa a chou be bilovin pathian to hung chou khom David lung sung lam kha om thim thei po akipat go ama sapen adal tu chu a u te a in sungmi ko madang hi lo nang chapang gal ennum hung mai le pan hung sol le po na jesi in ipa jesi nong sol le po na ti kha anang tu ma sapen jigola khan William Carey India gama ching gatin pathian thu pongja gatin missionary field watung ding dikai atia adal tu masapen chu aji Dorothy hi a hi abana apa a hi abana a ko chum te Leicester ko chuma asep na te amison te hi je chengin nasataka adalu azina gen chu cha pathum inei tai India gama chi abang ti khosak ding hem thiam jil nalam hi ta hen la
agam lat to agam bo ruk nop lo to bang je ka chi ding hi vem ti in dor thi in ken hung zui pung kala nop le chi in ati apa na gen ki chu kachapa William Carey hi tuni pan hin angol tai ti kha apa don but na hi apan aho na anang na mission pila chi ding ko na hen kachapa William Carey angol tai ti hi apa kama pat hum pot ako chum ten mang again em la ko chum te taksa le thagaw ji banga haksa taka ko layu nang gam dang le zo chan go thi thil phadingin la gelem ti te hi William Carey India gama thil pha a ball ding ko na thil thu pi tak a ball masanga anang tu ala te kha a hi ama hi ji cheng pathum chun anango Sadhu Sundar Singh Chanchin ge na khan England te hi sumdong no ma hi je kun missionary te angai pu ti kha ilagian saw hi charter act 1813 na khan neo cha ahung phal be po hi je ma sanga lut a hi ma hi ahung ki pat ding a hin India gama chin ding a hin aeroplane nai lo train connection hoi ta kom nai lo hi je kin tui pi lam hi thanga lam lu sek ki panding in ang kisata achana autte ako chomte a insung mi aji achan jigol tuka chu paukam ama chilona dinga alung thim khel thena dinga theng thena dinga ala ho jing layun adon bu na chu chanchin phama thai jika bung chanchin phama thai jik bung gi chang som le kha na lal je su paukam kha mang chan don bu na api ji akhana gen chu kule lo kaina lang kon tu tangala nunglam en ki chu pathian gam mi hita hi poi ti mang cha hen la lo kaina lang kon ka tu tanga lak hen tha su the kai da poi tia aji la cha te kha to anan naw kha ala don but a hi ama hi I achi a hin tarik sangkhat jak sagi som ko le thum kuma khan ki pan do dingin akisa azin zui pong ka ti jekin aji akisa tapo apa na phalo jekin achadang telek akisa po ahile achapalin pen Felix to chi ingatin amun lama ummun bakhol phang katin panmun a hoi phal le kumni zole hung kit ingatin nang hung pui ka ti in aki thuwai tha ko amale aki pan do gota aki pat do go ta April tha ahin long achunga long le chi gota hilale long captain pakan missionary a hi ti het phatin long captain pa hele sa khodang zui hilo Christian mama long captain pa hin missionary pathian thu gen go hi ti het phatin anno doka achapa kha to aloi pa William kha to kiton hi jekun William kha chu chuan phalna api William Carey kha pathian thu hung gen ding hi ti het jekin longin anno doka achom sak ta pu je chun a in sumi te to ki mutu ki tu ahung ki mutu ki phatun aji acha naw vop kha hung pingin naw kha naw hung sukin je khan kisak thakna hung nei kita June tha kha aji la cha zo si do long captain ban angai lo kha aji la cha pui ki thena ding pathinin alem gut pi ki dinga he a paten leng phalin je khan a in sung ko no pathin thu tang ko pi dinga amun het kha na gamu le hello gam nom le hello amuna umten ala welcome ding le hello mun zona June tha khana ki pandako November tha kha Kolkata hungtunga hiu India gama West Bengal Kolkata capital city West Bengal te Manipura Infal ahi gola Nagaland Kohima ahi gol jigol dewa West Bengal Kolkata Calcutta jilai chun Kolkata ke lo Calcutta ke spelling kha ki banglo amin ki then masaka jita kha William Carey sangkhat jasagi songko le thum kuma William Carey Kolkata mun tunga hi atuna hin missionary ka hi tia langsal takin pan alapo agu gukin chu pan ala sum neilo keng to khuya England pan hung ki pan keng to khuina kha sum tam tak wa lo do dile lo maru papang le amaru le man lo mai the hinalai ki no ta ka hung pang hi jekin sum neilo hi atunga hin Kolkata gam hi het saw gam sa Mother Teresa le slum area train station king vela in le lo nei lo te la hu naw chak en ko la Mother Teresa la namun gam nom hi ke lo ahung tu no hin aji la chaten hak na thu pan nga lo sung kho te ne yo dam lo na za chum chum te nei ngal mi ngai sak wa chang le hi lo achi khom pi England gama a England chan pi te a British chan pi te le angai le hi dik lo hak sat takin au ma kho sak hak sat
in le lo chena ding na san hi haksa sa hi botanical garden kiti British te kolnoya post ki hong khat hi ala good le ala doi puwa post dang hi ala dimanta ji lawachun au mahin pathian thu wagena mission field wa honga open taka thu wagen nai lo le ama hin government lama missionary te phalthina ning charter ti chu thunei tu ten thu pass aneyu pha saka thulem saka aneyu ji British te hin kumsom ni zo chengle anei se ku hi ji hin missionary te phal theina ding lampi le ala khut a hi hilale ji panla a British parliament in ai poi missionary te I phal diu hem ti in agenda ti akoi lu to again khomo a phading in chokoyo hilale India gama court of director kiti pa khan missionary ten thu hong genule India gami boide isum dong naw boide ti je ken ji kha ama tu na hile ala phal dik lo hi hun chom khat zo in a chapa azil cha in sung mi tam tak to chi a hi je kun chapa panga a chat pa za khak chet kha ke ta poi a chapa kum nga mi ahung bei pa ya ji kha hak satna hung thu pan nga lin hilale kum 1993 kum hung kha aman agel poimo pen chu bible le do kolten le bengali ten le amao pawin bible hi sim thelew ti adoi jekin 1797 kumin bengali pawa lekha bible hi sim theding alale dok sa pawa sim ngai lo ko ma sa paw thim nai lo jela ya chun bengali paw nge ya ahung le doka ji hi bengali tia dinga go man pha go lul sana sang le man tam zo ti hiela bible alale do pik hi amin ala put sako India Chanchin yet le British te sang khat jaku kuma ahungo khan doha nei takin mi tom cha hungo hi le doha na ki peyo divide and rule policy ti te mi le mi ekinak sako amao khatlam kha pango ong hat pha to le hat te kha thu nei khum ki to sum apiwa gam vai hom tu te jigol kha doha manga India hi vai hom khumai jikun ji apat hung khanglo ma sa pen chu bengali te tu le bengali chala kiti se Bengal India gam pumpini Indian Renaissance kiti Indian jichu India te hung khat lo hi Indian Renaissance kiti hi akipat na chu Bengal bangje ka William Carey ala tumji ka Renaissance ti chu umje tak chu India kangbai context nevin wagen le hin kamu phak tingin ke het phak tingin in kangbai khochunga hin dai leng na lam him le gophung laka letin nei lawa hin kho alamang hi tam tak ke neu lai tingin kalamu kha ke neu lai hilaw ka pin ma sang chu bango le diam ke poi gophung lak vel hiang letin nei lo tamai kium le I hung khang lo wo tui septic o le hang ta ke neu lai naw pang chai leng le neu lai nei tho ke ji ke neu lai ba ting ke in le kuwa ithayo beri ichepu nek the inewo ichi nu chu alem chang na ki payeng in sunga le beri ki chep ben snoya ba ke koyeng mulo na le sa thieng tabang jio khang he do pha le khang lo I kha Renaissance ti na ma tu le kangwai te le khang lo tak ngai lo I hung khat lo pha le jio kha I hung in sung thang khotang thang hi ko he nop salo a cheng te ko na suk thang a cheng te jigol de wa kha I hung khat lo pha le khat lo na ki ti pen kha Renaissance Bengal te hile jia hung chan kang ma sa pen William Carey ala tun ji ka Bengal gama pat hi India te adinga pil nalam hung podok ma sa pen hiu bangji ka William Carey ala lu ji ka hi January tarik som sangkhat jagit kumin Shirampur atunga ji tianga hin kumsagi pathian na asema ging thak ko ma umlo hilale ama sa pen dingin sangkhat jagit kumin Krishna pal kiti hi ahung ping thaka baptisma hi December tarik som ni legien ji aman mission fila ding ahung kipata kumsagi zonunga ging thak anga masak pen aga masak pen chu Krishna pal India gama sakho chum zuya Christian hung hi thil nop hi kelo jipa pin thaka hi ain maya Bengali te Hindu sakho juite mi sangkat ain halgua ain mai ki tinga hiu ajik chu Krista hung pom tak jika baptisma changa kele Christian hunding ka tai ati jikin aveng ten angai theipuwa mi sangkat hung ki pun khomin mol join a in asuk sipi gowa amale athagu hilale British day hat ta hi jiku security force manga del zamin
baptisma hung chang the ham a hi aban kitin William Carey sunga ji hun to ma chun ki chen na thupi ta khat oma tep te kham Bengali lo caste system India history caste system ni chu Brahmin te hi thim pun na sem achung nung pen a hi wa amau hi to Satriyas nama ki chen na saka ji chu caste system chunga goal zona ti diham asuk siat na ti amau hi ki cheng to phal ngai lo anim pen chu sudras te wang mang chu khoi khak le thieng lo Brahmin te hung pha tu le alim na sanu thieng lo wa atui don na teo hona san mat kop loadinga class ki khen na hi helele kitchen na te ahung gongala sang khat jagiet pathum kumin jin ging thak tam tak umatai moka krishna pal kha ama sapen hi ka ibak tak la hi sang khat jagiet som pathum kumin achapa felix alin pen apui pa khato william acha te gel hiu to asep khompi fernandez kiti hin khove India gama Sunday school tua naw pangte Sunday school ikai sakhi ang phu do Sunday school ki patna hi England lam waklut wak lawin industrial revolution umintin ji kha Sunday school hung ki pan bangji ka industrial revolution Sunday school hung ki pan ji chu khutana sema lo tho mi tampi khut thiam thil banga thil bol mi tampi jika machine hung phata khutna se mani khotha kilo komte sep dum talo machine in ana sep zo si hung thinglam danglam jika sumong hak sat phata naw pang zo silena se mama tu nu le pa zo silena se mama tu jika gi lo na hung sang talo Sunday school hi England gama hung kipan ji apat khong puwa 1803 kuma hi acha paten India gama Sunday school ma sapen ang din do ahi apalina in sati ganitiu sati Hindu sakhoten chin phalo tak anayu sati auma jani khan nyacha iwak tak langa sati hi ama hi pathin thu ngai tu koma pau chap jing le khasim jing pathin thu jil sak jing bible te le ta pathin thu te hi pau chum chuma le jing a hi lai hin mun khata hi achinan sati chu mi posala thi phale a posal ki halna sunga aji te ki choplut kho sati kiti avamu aumji adonga aloite bengali la ka omai jeken adonga aumji hoi takina hil chi no ji patun ji kha suk siet ding suk beiding anoma zani gen khat ne cha ta lang ki len India gama hi chaten thilo nu le pan cha alung siet ta lu ji ka athau ngai ichu numeite acho cho again tu ahung pi tino athil thok ding we tam talu naw pang ahung pi nga bible iet le female infanticide chu hipon tin male infanticide lo ti dem setan na sepna setan khut nung bible la setan khut nung ti mai tiu tha na lam chu setan in doi hi jikin that ding in ahungi gu cha chu guding le that ding le su seding in ahungi ti golin ai gupta gama khan Israel cha te layo khan faro thupikin cha posal zo si athatu jikhanaw sen ki that India gama masang hintin lal jesu ang pena khan kumni noilam naw sen ang that ki to India gama hi posal hitalo numei thana numeya pinga ahung khangle naw pang chahiwa child marriage ala ahun hi kibang chet lo le achum chumin hun chum ala tung le child marriage chu naw pang ki chen sak azole me tha hin khabe cha posal nei sa hin posal nei ki theilo India gama me thai naw pang pen kum som pagu jani khan kum gu ka ti ha som pagu ka ti na zo ai kum som pagu ala hi jite kha posal nei ki theilo je chu India ten Hindu sa kho la ji ten ala ki bang khato azole dowry system je chu bang mo van ken cha acha te on posala nei di phatule van ken tam pi tu le ei sunga be hidik lo khau ta ka wazui lo le hen le mo van ke ken ji ka in sung ha sa tam tak ki hi tho na lai jigola khan nu me hi min adoi ngai lo a he aban le tua igen sati aposala thile aki halna sunga chop luding jikha ala zuyu
fu ala sak ma mau pathian thu to amek de no pathian thu to akoyo ala zuyu a hi India gama jihun la chun kum khata hi atang pi posal thijika meila ka ki chom lu thi sing khat zo a hi kum chenga no me atang pi sing khat thi zo sek a hi je jinga hi jekin manipura le bagyan tu manipur le email tua ki do pi teo hi hindu sa kho ji jikon ama hun le ala zui ve samu ti hi ala zui chu ala India manipur gama sati ala tunnam kum hi sangkhat jasagi som ni lagu hi sanahal murari kiti ji pania ne ya ama thi ahin aji te gem ala hal khomo manipur gam nge ale sati hi ala bolu ahi William Kerin panahungla Bengali te laka ala pil masapen Rajaram Hanroi to panhungla in ama khato sati beina ding hin British te Vaiphei ma hi ta jikun amau pansanin asuk beding dan hi angai tuwa William Benting Governor General ama hung kumahin sati hi December tarik li sangkhat jagi somni le kwa India gami sati ball phal hi ta poitia thu ala paso English power ji ko hi ji a hi ji ka ko man he dek lo ji the dek lo at azinga tarik nga ni William Carey hi ala le do sako hi je pathin ka gen benok chu Rajaram Mohan Roy hi to Dr William Carey hin sati benadingin campaign abolo Hindu Sakho Orthodox te Sakho juitu apui tu tiavin le pha asawa ji adik poi meithai aposal ki halna ki chomlu hi besak tai tiu ti in pha asawa achunga vai hom British te le pha asataw ai wanga pha salo umna lai campaign abolo aphat lo dan again no mi zo si convince zo lungthim le thengdang lam zo ta atop na pen na William Carey to Rajaram Mohan Roy hin haksa sak pen chu khat ve thina umintin thina khan aposal ki halta aji kha chom lut ut aji chom lut ut hi tamatam bangji ka amawa dinga phalo min khan pi ka aphat lo dan le gen pi ka chom lut ut a hi vem ti le posal ka he pi ka sakna pathian sakho zui ka hi jikin jisu te ki tu ka amit mo thiam ka chan then ringa ka posala ding ka gin umin ka posala ding a hin thil pha bol ka bol piek the alas pen chu athana aki halna ka chop lut hi a hi tia a kham nungo a chom lut tam tak lai ji Christian din mun to ki tu ka sakna chu thil phalo i bola min a phatlo dan e gen pi ka ut lo e ki sek e ya ding phalo min a phatlo dan e gen pi ka a ut lo sati a kha nungo chom lut ut te wa oi mo ta lu ding ke pu e la kale om lo hi dik lo sati se hi lo thil phalo i bola nek le don phalo i bola min a phatlo dan a hiding e no le e le a ut lo la ka ki pang tho ji to ki hik na dik lo wai Christian hin khuwa hin thil phalo e ya ding phalo tak min e hun jil sak phat le pomdan thiema damna a hi ti hi iwak gen belap nop hin tin apathum na hin apanga na hin ai achievement te saulovin gen tai te hun saulo na dingin India gam sunga hun sau tak sati Bible te le doka mi tam takin amau pau che da Bible hung sim thena dinga pan ahung lak banin ama hi Dr William Carey kiti hi ai achievement te pakhat khatin ma ganiti USA gama Brown University chun Doctor of Divinity degree alapi ko hi jeje ka ma hi Dr William Carey kithe Dr ti wanga mi wa ena medical lam hilo thiam na lama Bible ju na lama doctor degree alamu hi school ala kai jom lova le khala sim zo lo le Bible pumpi hi pau pagukin alet do India gama pau chichom chom pau pagukin alet doka azole Bengali pawa news masapen e gama hin thuil tu uma Manipur Express uma azole Amy Times jigol dewa hin news masapen Bengali pawa aman ala patdo chu samachar darpan le friend of India the friend of India hi ala bol do hi azole sangkhat jagit som pakhat kumin Governor General Lord Wellesley hin college ahungdina Fort William College kiti kha
college ma sapen India gama zil sak na lama India in ma ason thim ding aladin dok ahin zil sak tu dingin alapan saku sangkhat jagiet pani apat sangkhat jagiet pako sunga hin bengali pawa atang pi bible ale se ko hi thuthung thak lam hi seka jiona hin thuthung lui Abraham Chanchin Sarah Chanchin Joseph Chanchin Moses Chanchin Esther Chanchin ahet thina dingun Old Testament le ala le do pik a hi sangkhat jagiet somni le sagi kuma Denmark lengpan college apan chalovin Serampur Bible jilna hi aman aladin do hi Denmark lengpa hin degree pik theina alapi jichu Asia gama Bible jilna lama college degree pe theima sa pen chu Serampur college Kolkata hi ahi tuhin ama apat Serampur apat college abak chum auma aizolin le ATC auma gamdang dangin le auma ji sakna hungki patna William Kerin ala phudo hin na tam tak semin thim jil na lamale mi tam tak ala chankan sak abana ama hi missionary agu tabanga hung kisel kom koma pathin thugen ahi India gama vai hom tu British apat hung te khale ki thengzelin amau king report ala pi khatna achun missionary ahung all hung tak sangin ana sep ka ahung pom piwa Lord Minto kinga report ala pi na khat isulewak tak lang hitiu ama hin Minto kinga missionary aphal theina dingule missionary hin mun alu le zela ahung nom ten le mun anei thina dingun pan alala hi jikin an mission fila report Lord Minto hung kuma hin jigul hin alapi India mi sangkhat zakhat Christian lut jela kachun dana igen Brahmin nam sang pen thimpuna semte amaw la khan pani apanga ziktu lekha ziktu te lakin mi sompu apanga pangal te muslim te lakin mi panga apangui jite kha aman Lord Minto kinga I lekha report api mission fila missionary te lampi ahon theina dinga report alapi hintin aum chunga hin ama hi lekha sim Bible le lam chaw lovin ain chung hak satna lam ta lang talowin thil bolam hi wak gen nalai le hin pak cha hi atam zo William Carey hin India gam omte hi ahung pugdu da hi de oti thei khopin oma thil tam takina boya England ahung te pak cha England lama pak cha amte hung thotun tin awai tha seka India gam hoi asakte England lamin athot sona pak cha ala theza na sa takala theza pak cha ahun nununga athi di kona khale akisol achi nawa kang ta sakol kang talai te vela china velun a driver parking again chu pak chala mu phale aking in ei puin pathin thil siam lo pi tak anam te pak chanam hi ka he utin jikinga chun ei pui sekin tia lampi achi phatla le khu aha lo nunga le pak changai na ala nei thil thu pi tak India gama ala bol India gam pumpin phachum ding ala bol dok athi ding kona hin akithopi Dr. Alexander Duff kitikingin thu alagena athu gen chu lana sepna in la mission filin William Carey Chanchin tam tak lagian thu ke he tu hin William Carey hi chidinga hi tai tom lo phat le William Carey Chanchin gen talovin William Carey huk dok tu Chanchin alagian sekin ti hi ama min phat nalam doilawa ama sang Krista min phat lo zo ning kha alaw jikin ka Chanchin hi gen kiwin tia thu alawai tha William Carey hukdam tu Chanchin hi tam tak in alagenun je thuwai tha alaneya ama mission tilehin anung zui asep khompi tam tak te hi IN210 report apik danu chun German mi oma French mi oma British mi oma Italy mi oma Asia gama Bengali Hindu Chinese Islam mi tam tak jete ho zo si hi ama nasep na ki thupia pan alala sek ahiwa anasep na hin mi tam tak ala hoiluta India te ti na la ti India te le hin le India te hin history Indian history ajik himule missionary te Chanchin hi tak lat hinom talalo ajik chu Hindu sa kho ha na a hi Hindu sa kho ha na jikin exam pe him te hele
exam piang ka iti le chu I het ding chu sa kho dang Hindu sa kho simte te ngai Sikh sa kho simte te ngai ajik chu hung te bangti kuma Buddha piang thak hem ai lo le bangti kuma a sermon hi khoi tak muna tio hi ahung ke pa na anumin yo zo si exam na hung te sek a theilai si chu pathian tu hi sel a hiu hilale India history jik ten anan thelo le ajik lo thelo mi pakhat chu William Carey panglo India Chanchin jik lo kim lo ding a jikin jigol tu ka kha pan alala a thini tenga England lama kileki talo a hi ti chu a Chanchin chomkim tak cha iwak tak la hintin pathian thu mun khat wak tak la na lai tiu top na dingin Chanchin pha mathai jik bung ge na chang som le khat na Chanchin pa mathai jik bung ge chang som le khat na ka hil la hiu solam le tumlama ke patin mi tam tak hungin tiwin van gama chun Abraham Isaac le Jacob kinga chun anne khom in tiwin gam cha te chuwang palam phathima paido in uminaw jeta ka chun ka le hagil umina ati lalpa na thu emal som pikhan lang pa chopna ki pa thu gen na mang tiu lalpa la ko chum khang ding le chi zela ma aswan theina dingin langai sakna ka sam ji kun England gama patin William Carey manga nangin jil sakna lama Sirampur te hi Bible jil sakna lama pastor doi tak te pathian thu jil sakna lama ka chan kang theina dingun lahung sola laking ki pa thu kong genui je hi phat chum pi a khowela ka sunge ule nangma neya lalpa hin khomang dinga leidoi te ka hi dan hi geldo jingko ma Chanchin pha hi pungjak zelinga mitina mo pukna lahung pik hi tu Chanchin ka hungjilo pat hin lamin lo pi hungsulangin la keimau memal chetin le la Chanchin pha pungjak nalama ha na thaka kal ka sun thine dingun lapan pina donin ki pa thu gen komin kalal pa Jesu Kristamin kong dona hi amen Chanchin online